Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Agkukuyog tayo manin nga agkukumare nga agpailay. Wan nga raod. Siyak, mapanak agpalingke iti si daan ni Enteng. Sika nga'y marituyang. Anya ti aramidam ijay ilay. Ay namaray, mapan ko alaan di pensyon may kinibadong kao. Ah, Dakkal siguro di pensyon yun niya. Of course, dua kami kinibadong ko naman. Syakmat, gumulpi akitilakok. kaya't naasawan, adaw ti kwarta tayaw. Ay, wala, no kayat yaw, ilibre kayaw. Ay katuwan kaya't may, maray. Kaya't miya talaga. Naala, paraan yung warudan day ta-tricycle asumungad. Warag, mabalin nga itulod na kami jay ilay. Mabalain kagawad. Ala, duwatan iti unag marikwanag. Kansi ka marituyang ijarwar. Wan maray, Nagkukuyog kayo manita. Ay katuwan kwarag. Ilibre na kami kano ni Marituyang kay. Ay, ado nga ruti kwartana Sige, mapantayo nga rudain. Day, ada tayo gaya man dito ilay. Nagpartak ni Kwarog nga drive. sigay, intay yung rudan. Kung anaw kayan, Ay katuwan kwarag. ito nalipatan niyaw. Jay panyok no jay pitaka. Ano siya, awan tinalipatak. Nakagalot dito'y sikat ko to'y pitakak. Nalipatan nyo tinagplite. Ay sus ko kumaray, nalipatan tayo tinagplitay. Aya, Ay kat, agpliti tayon Da kayo ay iso dadagbayad Kwarog sige, tainak gumatangan ni Tilakaw. Ha? Saan mo't ang mabalin asyak lang tagbayad? Ni Mariban ang tagbayad. Ha? Ay, saan mo't mabalin asyaklaang Ay, singiram to ida, kwarog. Sa nga gasaut! Dua gasaut! Talo gasaut! Manungay tinaawat mo ang pensyon nyo kan ni Kabadong Maray. Ay, bilbilang agpailaang maray. Nagpatingga akon. Talo gasaut. Aha! Kuno 5,000 dyan alpaskaw. Nagadumagayam ti pensyon nyo nga gasawa. Ay, ayan nga ni Mariban ang tailibre kayaw. Dadya man na sumunga dan. Ay, imo na kayo matan ko kumaray. Nala, umay kan Maray. Ilibre na tan ni Marituyang. Chip, nakaado ka siguro na niya. Awan pa'y buhay naman ako. Abay nga awag ka, nagadumot tulod mo a pasahero, itay bigat. Ado ang sandamot ang nagplite. Ha? Nagiging ba bakit ngayon lugan mo? Saan da nagplitay? Wine. Ay, unay mo daita. Isukit sa bali ti pakipilpilak, takas ta ti ugali, dagiti ba? Bakit ditoy? Nasayat na nagawid kan tuya. Ayan na, di pensyon ka. Data. Ribo-ribo ko naman. Papanam. Agpailiak mo ta. Mapanak mamut agpapukays. Pagpapukis mo amin data, ribo-riba. Adupay mo't tigatangay. Saan la papukays? Sika, ginatang mo amin. Nga uray saan mo mo't akasapulan. Ay na, kasapulak. Gimatangak iti girdle ko.
Tapno mailimang manday tinagdakla bilbil ka. Kita manday ta. Isu asyak may ti agu daw. Waraw, si katina kapila. Apay ka day, tatabadaw. Itulod nakman ni jay ilay. 15 ti pasahe Way, namok. Nabayagay nga mok akin say ti pasahay. Aguray ta pa iti kadwam Apay masapol pa. Malugi akmat. Ano siksika lang ti itulod ka. Aray! Nagpaili ka? Ay, apag iso paray. Ah, Agururay kami iti kadwak ngagpailay. Umay ka na. Duha kayaw. Mabalinay. ay paandaram nga rodon ko raw. Sa kikinsit ti bayadan nyo Wen, nagmun aya. Itay ka pa akin say. Malaala ka din to. Nay. Apay nga insardeng mo to tricycle mo. Ay, andan samot perdi na. Ay. Ay, saan kami ngagbaybayad? No saan na kami amay tulod ijay ilay? Sa pa atin darak amiting. Aguray kayaw. Kita agti perdina. Unay mo ti malas nan. Kanang iranapay, ada kami ti pasaheros mo. Eh, malaki tayo mo anya ti perdi na. Anya ti perdi na. Awan ti perdina ang kail. Kabarbaro amin na piyesa na. Ultimo pilid na. Ah, Kita pa'y nga rin asimardengay. Nadagsan kayo unay. What? ay, jak kaya ti bumaba. Ay, saan na kami apagidurunan ko araw? Nadagsan kayo nga raw. Sige, driver, ti agiduron. Sige man langayin. Mabit lang raw. Taiduron ka. Nakadanon tamot lang, dito ilay paray. Lakit din no saan ta makadanaw. Inta nga ro din, ay papananta paray. Ay, aguray ka mo't at agbayad ka pa. Anya, Agbayad ka. pa'y asak lang ngay, agbayad. Agbayad ta dua. Ay, si kapay lang ta sakto ito nagawid na. Mala. Agbayad kayaw. Tapnoin na kon makipila. Aguray ka kwaraw. Tapagtungtungan mi pa'y kanya Uncle Mau, no sino ka na kami, ti agbayad. Sika nga road. Ay, sika paray. Ay, basta sika. Sika! Chick, nakita ko yung tulod mo ni Kapitan. Ni tataba daw. Tulod ko ida. Ngamsanda mo ta nagplitay. Ha? Di naman na nagplitay? Kasmat lang kada na natuyang. Kagawad ko anang. Antibanang idin tulod ko ida. Saan daan nagbayad? Ay. Jak kayat nga ilugan nagiti kakasta at tao. Dakon kayat nga ilugan ida intun sumarunaw. Ni nga ang kalmaw. Uray pay. Ha? Saan mo't ngagbaybayad iti pliti na? Kaanon to nga tamanan nga gilibre ni Marituyang. Ay, dumaaladan tumanen. Aje pensyon da. Adugayam ti kwarta dagiti nga agasawa. Win nga rod. Dakkal ti pensyon da. Ay, Maribanang. Adamad madlaw mo. Nay. Awan mat, maray. Kumita ka kadidita para daan iti tricycle. Nay. Abay ngay. Awan mo ti uray may saan nakaparada at tricycle. Awan nga raod. Apay nga ta. Amang ano adamot na pananda. Naggigiddan dalakit din na pimanaw. Anya ngay nga agpayso tinapasamak ka dagiti tricycle driver dito'y kabildatan. Agpaili akba daw. Kitagpaili ka lang Agam awan mo't pagluganak at tricycle. Apay nga awan. Agmi-meeting kano dagiti amin at tricycle driver. Anya kumamot ti pagmimitingan da ngay. Diyak mo Ay na, kasanungay tagpailay. No awan mo't pagluganan at tricycle. Aldawan nga mawan pa'y mo't nakapila at tricycle dita paradaan. Win nga rod. Mas daawak mat. Taitay pa'y nga awan nakapila. Napanan nga ni Kuwarog a presidente na. Ada siguro problema da. Problema da? Anya kuma? Adda malagip ka. Anya day tadungaw. Kwa nga men, inteng. Saan kami nagplete, idi nagpaili kami kadagiti kukumarek. Talo kaya? Di ka nagplite? Siyak nga ron ti kayat da nga agplete. Ang jakmot nagbayad din .
Ay, unay kayon. Di kailan naasyan mo't kadagiti driver. Ay, nalugin samot ni Kwaraw. Ay, nalugin aday jay. Katsi ka, idinaglugan kayo kan ni Badong. Nagbayad ka? Ay, saan? Ay, may saka mait. Ay, wunan niya. Itala amalagip ko. Saan kami gayam ang nagpliti, idi? Agprotesta tayo amin na tricycle driver. Unchay, saan na tayo mo't abay? Bayadan iti usto na iti pasahiraos. No sana kurang titad da pasahid ha. Saan damat nga agplete? Napadasan mi mo't ti kasta, chip. Sana libre ti gasolina. Ura dagiti spare parts ti motor, chip. Nagnginginan tupay. Iso nga agprotesta tayo. Nagadumag, tinaorno nga tricycle ijay sentro, paray. Ay, uwan nga raw. Agprotestada ka no, paray. Ha? Agprotesta? Bakit? Iting kadamagin Nanay, narigat no awan pagluganan tayaw. Ay, sapay naskin nga agpaili akanayon. Uray siyak mo Adupay ti kwarta, busbusay. Di pensyon kaw, jakpay na ibaws. Nagadugayam ti kwartam. Ang apay ngay, adi ka pa'y nagplite, idi naglugan ta adwa. Si Katerombang agpliti paray, tasika ti kapitan. Kasanungay ang makaudong tamare. Kat agprotesta mo't amin at tricycle driver dito barangay tayo. Uwan nga Rod. Ay, kasanumot nga men. Saan tayo? Mat ngamin nga agbaybayan no kasi nga aglugan tayo. Ay, uwan nga Rod Kan, syakmot nga men. Gapot kaanakan ni Inteng ni Kwaraw. Saan ako nga agbaybayan no kasi nga aglugan Uwan maray, malagip kaon. Kan, oray na puno tilakop di tricycle na, agbayad akla ang iti 15. Tawarak pa'y. Makitam day tamare. Unay matikasta na pa nagtawar mo. Ay, tawarak iti sangapulo. Unay kan talaga. Saan mo't tangamin nga agtagtagaray no agbayad ka iti sangapulaw? Ay, permi gayam ti panagtawar mo, marikwanan. Agprotesta kami. Pasahe kayo iti husto. Agbibiyag kami matakas kada kayo. Ano? Kada ka! Apay hanggang. Isardeng yung ka din dito pa nagprotesta yun. Apay nga isarding may. Kat di pa'y nalpas ti protesta may. Ngagpasaw. Lepasan yun Saan mi alapasan? Aging ka saan mi amayab kastirik namin. Anya tirik na yun, aya. Saan yung nga mo ti agbayad iti plite yung nga ustaw? Uwan nga raw. Nagadumat ti kwartayaw. Ngam saan kayo nga agbaybayad iti ustaw? Sus. Umay ka man paribadaw. Apay paray! Saan tayo kanong ngamin ang nagbaybayad ide? Iti husto aplite. Isong agprotestada. Ay, dispensar, kakadwa. Dispensarin na kami akwaraw. Saan kami ang nagbaybayan? Saan kami nga agpasada iti makalawas? Ay sus. Paglugan na kay agpaile, nukasta. Ay sus. Di pensyon kaw, jakpay na ibos ang nagastaws. Naskin nga agpasada kayo akwaraw. Taka sa pulak nga agpailay. Naskan nga rod amaresot pa iti problema. Sakbay nga agpasada kami. Agbayad tayo ngamin aglugan tayo. Isumati kunak. Kitaan nyo, nagprotestan nagiti tricycle driver. Ay, kaasid damat nga agbirbirok. Datayo mo't apasaheros. Saan tayo nga agbaybayad? Mano nga may nandiyo bayadak ken ni Kwaro. Namin adukait ang nagluganak, ang nagtawtawarak. Siyakmat, kanayon ko nga ibaga iday nga agbayadak iti plitek no agawidak. Ay nga, jakmut nagbaybayadan. Ala, kwintaan tayo aminan, numano ti bayadan tayo kanikwarog. Ay marekwanang, bumuludak man iti calculator mo. Ananwam, Ay kat, pagkwintak iti bayadak kinikwaraw. ay na, bilang am latta di taramay mon. Nawan baterya tay calculator kaw.
Ang, at tatayon dito yung ilay, itataba angkay. At iti pasahik. Sa nga gasot tinted mo apasahin, pare? Pasahik la dayta. Saan ka karaman? Dua gasot mo't kanya, kwaraw. Saki, tintilok ko ma. Ay, thank you angkay. Thank you tataba sige, orahin kayo. Na itulod kayong tumanin nga agaway. Kasta at tatabadong kan kapitan. Agbayad kayo iti husto. Tapno maragsakan dagiti tricycle driver ang mangitulod kada kayo iti papanan nyo. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.